Sushant Singh Rajput kha midang tha ani ngei kan ring theu fa achung te po in police ruayin police in kara po in mu thiam lo na te a om hial khania ma se midang tha ni lovin mani in ti hlumani ti in thu moran bok tumta a thi dan kha rap thak tak engemo politics pol lo deuh tak in phum rungei turangai khania ma se to pero eng ualani mel lo khop mai All India Institute of Medical Sciences AIIMS chuan Sushant Singh Rajput postmortem le viscera report te chu a en fia vele a uluk taka an en fia nuwa an thil mu dan chu CBI te hnen an report vele ani Sushant taksa akhan organic poison mu ani lo ti an soi ba ka AIIMS te chuan a thina chungchanga hian tur le re hlumatha ani na tur fin fia na rin tlak engma a om lo thuan soya mi kutura thi ni lovin mani in ti hlum nge ya thi ani thuan puang ta zo kani AIIMS Forensic Medical Board Chairman Dr. Sudhir Gupta chuan tha ani na tura 100 le na tur om chi athom no emo ataksa mun danga emo engma a om lofa a in khaina bak ti lo chu Sushant taksa khan hliam dang mu ani lo ati chuwangin tha ni lovin in ti hlum nge yani ati ani midang tha ani rin na hi AIIMS forensic team tenan nol ta phut chunia mase CBI lam hian Bihar Police Station lama original charge om to sa abetment to suicide mangin an la chui chun zom le report don ni in ANI le India Today ti chuan an soi arwang en diktu Cooper Hospital lam chuan Sushant Singh Rajput hi mani in ti hlum ni in an soya mase mi kutura thi nge ya ni rin hlel na hi aron piang chuak le ani Sushant Singh Rajput chung ko lawyer Vikas Singh chuan AIIMS doctorin Sushant ngonga hliam om kha re hlum na nge yani ti a hne na a hril ni omin press conference an nei na asoi chuak to ani CBI te hian ni som nga le pasari z case hi an chui to a funds te du le beisai ang chan na an na mu chuak thei ri lo chuni hi India Ram Army Chief General MM Naraven le Foreign Secretary Harsh Ringla te chuan karle thotan ni khian Myanmar raman tlo dona Myanmar raman tlo chan hi India Ram then om ram te China ramin ne a alam tanga siam 5 vek atum chung changa Myanmar ram ho tu te kom turin ani ber ome tuntum hi MM Naraven Army Chief hian Army ho tu ber ani nuwa India Ram pon lam azin voi khatna turani Covid19 Sri Kara China le India ram pani te chu RAMRI lam line of actual control la an boru ka dai hlei thei lo bok Army Chief MM Naraven hi tunma in Myanmar rama hian India Embassy a sipai ION alo om to thina chu wangin Myanmar sipai le sarkar mi poimo tam tak te chu a mel hriat le a thian hlui ten ni hloma hetia ram IO a hanjin tur hian ram pani te in kara in kung kai na thata ka chu ange ya be sei om hleni Foreign Secretary Harsh Ringla chuan Covid19 rilen nu hian Bangladesh ram alo tlo to ve thunga Foreign Secretary hi Myanmar ram Permanent Secretary Usu Hanen Kar Masalam Khan video conference mangin anlo in beto bok hemetum hian situi long chol na chu kumthar sang ni le somni pakhat bullama New Delhi chuan man tangkai man nge ya be sei ti thu asoyani Foreign Secretary chuan Tripui Covid19 lengkar harsatna tam tak machon tur omma se kumthar tir lama sit report mang tangkai man turin ngor takin na kan thokani ati October ni thum inrin ni ani a India rama Covid19 rikai darkar somni palikal ta chunga mu chua zar zirtop ni thleng bel khom tukin jing dariata Ministry of Health and Family Welfare in a puan chu noi somruk pali le sing sari le sangthum zanga somli le pali ani riwanga India ram chunga thi hi mi noi an chuang ta boka noi khat le zariat somli le pani an tling to ani rikai mu chua thar an tlem hret hi alom om hle bok October ni nia sample test zat noi som pakhat le singthum sang ni le zaruk som sari le panga ni in sample test zat hi singthum sangli za sari som ni le pariatin atlem zo kani sample test to zat hi ICMR lamin an record dan chuan noi za sari som sari pariat le singa le zani som ni le pathum atling to ni
Covid19 inia.org in a tarlan danin Mizoram Covid19 kai lo en fiat to zat October ni thleng khan mi singret le zakua anom toa hei hi Mizoram population noi som pani sing thum sang kwa le zani somli pali atanga chutin za paruk pun panga pani ani US chu khovela rikai tam berram ni in noi som sari panga le singli sang kwa zathum som ni le pathumin thri an kai toa India chu pani na ni in noi som ruk pali le sing sari sang thum zanga somli le pali in an kai to bok khovel puma rikai za thi makta doi som thum le panga an tling thel to ani heti la hen Mizo te ta na thulom om deuh chu kan thu oi na hi mi in an lo mu a minot em mai ti namdang chanchin bu lama alo chuak ta heni voin October ni thuma Jaipur Hindi newspaper chuan Mizoram chu Covid19 awanga thi kan la om lo thu te kanin en kol dan QC le VLTF te YMA te le tlom ngai pol sang thataka na an tho awanga Mizoram pon atanga ho zong po in lung sitaka quarantine na munan pan thei mai zel te chu fakin kan zoram thil ti dan chu en ton tla kan ni zia an ni tin chanchin bua an chua ta ani hengte ba ka Christian ram kan ni awanga mi pui tong trai na le en lung rual na chu en ton tla kan ti zia an soi bok hetia pandemic khrileng in min noi chung hian in khom theiri lo maila sarkar le ram hruai tu ten om dan tur min thril thuoi tak le lungrual taka kan lo zom na hian kanin khom ai ma in ti te ang tu huat thu ni lo sela kanin khom ai ma in ring lo mi te hne na thua lo sei zo kani chu ti chuan Covid19 chung chang kan soi ta sa MKHC thu chu apo hi kanan soi lo nge Mizoram kausan hruai tu te committee chuan Covid19 leng wanga mi pui himna ta na sarkar thu chu te zom ram tura cha in bek ina in khom ri lo ti po hi do thei taka ngak ram turin kausan mi te angen ti the Aizol Post tual chung chanchin bu chuan a soi MKHC thu chu chuan Covid19 laka mi pui himna ta na sarkarin in kho khirna da na siam angin hunrei tak bek ina in khom theilo vakan om to thule bek in lama in khom chak hle to maila sarkar thu chu anga bek ina in khom nei ri lo zel chu he rileng laka kan himjok na turani awangin do thei ram turin ko ran mi puyanin ngen ti asoyani pathian bek ina in khom theilo ma ela in thada lova chung kwa pathian polna chung in khom warzo ka nei ram turin chung tin te kanin nge na ko ran mi pui zong ten mani ko ranin pathian kan biak ni pathian ni le sabat ser chung chang le ko ran ser le sang tingai poimo le zual turin kanin nge nani ti in an thu chua chuan an soi tun thlenga Covid19 awanga Mizoram thi kan la om lo te he ria wanga na zual lo tuk kan om lo te chu ko ran ho te tong trai na pathian in a chan na ni ti MKHC hian soin he ri dona thok tu te thorim na awanga ni ti ria in pathian hne na lom thu soila thei top chu in tong trai zelang u an ti bok kan soita kan khan biak ina in khom te hi ngai to hle maila tun hi sarkar thu zom zonga kan tharau mi na tur hun takani ti ria in kan channel clear tu te po sarkar tho pui zonga ril ru in mang turin soma kan zawaya tan rual na hian hne na omani ti hi rereng turin kan bei sei chewani